kenging cebun kanjeng Nabi Muhammad, tak halal cebun kanjeng Nabi Muhammad. Cinta halal berarti dosa, berarti haram. Tak oleh orang resoker kataretana sedih kebalan amoso bentatangken lebih telaware kita akor. Mun kadung sampai iki mate kita akor bentaretana, mate kita akor ben balan, mate kita kompak bentatangken dakhalan nar tinggal pak ke alam darza benih ke kebunan swarga orang diriya tapi deki bekal ibu yang ada ke jurang seterbes ke apa neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul wasifin wal qailin. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وشرف وكرم وبارك على سيدنا وحبيبنا حبيب رب العالمين وشفيعنا شفيع المذنبين مولانا محمد القائل في حديثه الشريف موت الفجأة راحة للمؤمن وأخذة أسف للفجر. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا رب سدد لساني واهد قلبي بحق وبجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فضيلة المعظمين فضيلة المكرمين, ajunan seteja para sepuh, para guru, para masyayikh, para alim, para ulama, ajunan seteja para asatidz, kacukenan ajunan para undangan, karabat, famili, taretan, kancapereng, peletatangke, ajunan para bapak, juga ajunan para ibu, langkong ipon sepo guru kaula ajunan fadilatal muazzam, ajunan simulja Kiai Haji Syarbini, da ajunan abdina sangat amulja aki, ajunan seteja para masyayikh, ajunan seteja para alim, para ulama, ajunan seteja para sepo, para guru, seabtina tak ngauningin asma mulja ajunan, setentona tanpa nyebut asma agung ajunan, abdina da ajunan seteja juga sangat amulja aki. Kacukanan tak ketinggalan ingat Rais hadhil qaryah, Bapak Kepala Desa kak di tempat, sareng seteja jajaran aparat epon, sareng seteja pamung di sana, seda ajunan seteja abdina sangat amulja aki, terkacukanan jajaran penitia pelaksana,
acara haul akbar kandi puju Sayyid Abdullah sareng seteja orang-orang sei sarenaki puraki ika dinto magbarah ika dinto pangupuran sedi antara jajaran penitia pelaksana ajunan semulja Al Ustadz Syafi'i sareng seteja jajaran ipon da ajunan seteja jajaran penitia pelaksana abdina sangat bangga karena ajunan kaparengan rezeki sempat dalam keadaan sehat ngimutin para bengasepona ngimutin orang-orang siampon acabis da keajunan Allah Subhanahu wa taala di antarana ngimutin As-Sayyid Al-Habib Abdullah sareng orang-orang seesarenaki ikopuraki nang sekitar kacukenan da keajunan seteja jajaran penitia pelaksana abdina sangat amulja aki ajunan seteja para undangan para bapak juga ajunan para ibu langkong-langkong ajunan zurriyah potra potre anak potoh toronan dari orang-orang seekholen isiang aremangken langkong-langkong ajunan zurriyah dari puju As-Sayyid Abdullah seda ajunan seteja abdina sangat bangga benda ajunan seteja abdina sangat amulja aki dalam giliran abdina waktu sampun menginjak nare rasai pun tada pamator sepatot pantes ikebay pamulator pamuka angin abdina ngajak da keajunan seteja sebelum abdina nyampayaki sakater tausiah sia jelas akin hikmah dari acara haul ngireng nyunaran nana sakecek kaula ajunan untuk bersama-sama maos kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekenceran ipon itamba akinah da ka orang-orang seekholen kong langkong untuk As-Sayyid Abdullah sareng orang-orang seesarenaki nang sekitara ekopuraki nang sekitara barakana mantermuka abalia da ka abdina panapa ka into mantermuka abdina nyampayaki tausiah irzekina ate seikhlas saingke panapa seecatoraki paringin tepak tor bener bila tepak tor bener maka raja arapan panapa seesampayaki jadi tambahan ilmu sebarakator manfaat amin Allahumma ngireng ison kompak sampak sakecek tak abid la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah la ilaha La ilaha illallah lancang umur tada kunana lamun tak bagus lakona balik raja perkarana tambah abid inorakana la ilaha illallah orang sebagus lakona sangat bunga imatena asinar isen muana
karena padang sawargana la Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Puji syukur keagungan Allah Subhanahu wa taala atas paparing nikmat sehat, saya beringin nikmat sempat sehingga kalaban sehat dan sempat kaula ajunan ia terakida pada kadito tempat untuk bersama-sama alaksanaaki tradisi mulja, alaksanaaki sangkolan dari para ulama, sangkolan dari para bengasepo iki kak dinto ngimutin orang-orang sampun wafat seiring kes dalam acara haul mantarmuka barakana acara haul tak namung ikaul liya kaula ajunan tapi mantarmuka panyerpada kana foto kantos ke are kiamat angka tanangah amin Allahumma. Dari kadinto ngereng kaula ajunan areng sareng maus kalema alhamdulillah salawat asarta salam mantermu ketep-tep langgeng ka atorada ka ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ban itros akinda seteja keluarga telumah santri murid sahabat ban itros akinda seteja umat langkong-langkong umat secakang arok torok parentana langkong-langkong umat sepenter acewin laranganna rahmatu Allah kabilasna Gusti Allah kanisarna Gusti Allah keselamatan dari ajunan Gusti Allah mancar rezeki akin dak kaula ajunan dan panyerep pada pa dak ka orang-orang sekholen khususnya pujuk Sayyid Abdullah amin Allahumma amin. Para Rabu sesami mulja abdina ikasokanin sareng jajaran penitia pelaksana pakon hadir dak kadito tempat untuk mangkin ajunan sekecek insyaallah ta'abid dalam ajelas akin sakater sakonni panapa maksud panapa kunan panapa parlona kaula ajunan abad aki acara hawal isi yang laku ari mangken eka dinto magbarah eka dinto pangupuran. Bismillahirrahmanirrahim. Para Rabu sesami mulja acara haul kak dinto taretan sangkolan dari para ulama, sangkolan dari para bengasepo panap tujuanna ngajarna kaula ajunan adi dia kaula ajunan bahwa nak foto seki odi alam tunya santri seki badai alam tunya tak kengeng peka hubungan bagus kalaban karabat taretan bengasepo para pujuk para guru si ampun set apa-apa maksa ke into sitong ulama siasmaipun al-Imam Sufyan ibn Uyainah kadin tu ada bunun pakwa ada bun al-amwat ila du'a ahwaju minal ahya'i ila ta'ami wa syarab. Orang-orang seleset dari bengasepo kaula ajunan ramai puh mak embu mak ajebu aja para pujuk para guru Arya sangat butuh, sangat hajat, sangat parlo, ngantos ngambek ngarep rem kerema santre, rem kerema doa seodi alam dunia. Lebih butuh, lebih hajat bengasepo selaset, dak karem kerema doa na poto seodi alam dunia, etem pengreng udi alam dunia dak kana se ben aing. Non kak di seorang nyari kasap pak, berangkat pagi pulang sore, keluar dari tisan, bahkan keluar dari nagaran. Kalau saya sare cepon ulama nase sapereng, aing segelas, saya pakanakin ke aba, dan saya pakanakin dak ke keluarga. Tetapi
tak ada orang udi alam dunia kita saya tak butuh ada kan nasib ben aing. Ulama kompak sampak inna ta'ama wa syarab min daruriyatil hayah. Nasib ben aing mereka butuh nareng udi alam dunia. Tapi butuh eka keliban eka oneng encek pun Sufyan ibn Uyainah. Orang sebedai kubur dari bangsa po kaula ajunan lebih butuh dari keremana foto siodi alam dunia lebih parlo dari dua anak foto siodi alam dunia tempeng ring udi alam dunia butuh ndak kana sek ben aing apa arten mantermuke acara hataman Al-Quran, acara pamausan tahlil bersama, acara ngatoren sedekah, acara haul isyang laku ari mangken manter eterem abi Gusti Allah sehingga tetirem kerem teti tambahan bunga tambahan perak tambahan seneng tambahan pangkat ikan di orang-orang seekholen di lebih ikan di pujuk Sayyid Abdullah amin Allahumma. Nah para rabu sesami mulja barokana mabunga benga sepo lebih benga sepo selampun berangkat ke alam kubur. Arya kelanun kabungan kento benih namung ikan di orang seholen. Tapi berokan abali dak kana foto sengah holen. Apa beroka pertama sebekal ekaulia kaula ajunan? Idalam abada aki acara hol kento non. Ayo. Idalam sitong kitab iterangaki taretan. Mani'tana bi amwatihi bil qiraati awil dzikri aw ihda'is sadaqah yuqayyidullahu lahu ba'da mautihi may ya'tani bih. Sapa-sapa nak foto, sapa-sapa taretan, sapa-sapa peleta tangke, sapa-sapa santre seki odi alam dunya raja kaporo tangenna dak ka benga sepon raja kaporo tangenna dak ka para gurun raja kaporo tangenna dak ka peleta tangke selesete kalaban tante apa kaporo tangenna ekremin kencerna Al-Quran apa boleh sampai ngatamaki ekremin kencerna tahlil akati samponi maus bersama ekremin kencerna sedekah sema beres pelka dekai bir orang mukmin para rabu sesami mulja apa hadiah naria yuqayyidullahu lahu ba'da mautihi may ya'tani bih maka Allah subhanahu wa ta'ala bakal apareng dak kaula ajunan barakan acara hol potra potri kaula ajunan anak laki anak bini kaula ajunan kacong ceping kaula ajunan nak foto kaula ajunan mulai dari sebadah sampai ke hari kiamat bakal itu yakin nak foto sesoleh solihah amin Allahumma. Para rabu sesami mulja nak foto sepekus lalakona ka Allah nak foto sepekus lalakona ka bulan Allah deki tinggal dapat kakilir nak kaula ajunan panggil di alam kubur dapat dak kakilir nak kaula ajunan berangkat ke alam barzah maka anak sepekus di alam dunya kacong ceping sema panteng kalakon di alam dunya kento bekal ahibura bekal maperaka bekal masenengah dak kaula ajunan sedepak ke alam kubur angka tanangah amin Allahumma amin. Dari kak dintoh si ampon ijlas aki dari tebuna Sufyan ibn Uyainah bentebun ulama-ulama selain tore pak dan kulaban pancingan jandi posang biring sang sosa senyangkol na dunya kana foto kento sabak nomor di budi cao careng gerak kabaran sabak nomor 1000 apa saya pikir ada apa saya kira ada apa saya kasosa ada toreh pasosa kaula ajunan tako aba berangkat ke alam kubur atina kacong ceping potra potranya alam dunya dilebih dalam kebadan pelik tako kita esangkolen ilmu agama ni kasibutoy kerwat kaada no pani kasibutoy kasosa kenapa kaula ajunan berangkat ke kubur beni namung nyangwa tengkala ko kaula ajunan secuba ben sepekus tapi orang sepo kento dan kuleban pancingan pak berangkat ke alam kubur bakal nyangwa tengkala kon nak foto siodi alam dunya ari mun nak foto ya bagus lalakon ka Allah
mangkat keleban panjenengan mangkat perak ke alam kubur, mangkat seneng ke alam kubur, mangkat bunga ke alam kubur. Tapi manabi kacong jebing itina aki dalam keadaan butuh i alam dunia la balik tauning rokona iman, tauning rokona Islam, tauning perintah Allah, tauning larangan Allah, tauning halal haram. Kacong jebing akuli ngala sanyamana, akuli ngala sakenden i alam dunia. Apa yang terjadi? Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya nyatet debun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kalaban debu malaqiyallah ahadun bidzambin a'zama min jahalati ahli. Orang sepola ke berangkat ke kubur nyangu dosa, nyangu posan, nyangu beringsan, nyangu sosa. Ada kata sosan reng sepola ke mangkat ke kubur atina kacong jebinga i alam dunya i dalam keadaan balik tauning rokona iman, tauning rokona Islam, tauning perintah Allah, tauning larangan Allah, tauning halal haram. Arapa reng tuan tepaka abun dunyawi, tepaka mak petunya. Apa ciri-ciri mak petunya? Alladzi la yakhsha ala auladihi illa faqrad dunya. Mak petunya dia mak sekasosana karuatna kaposanganna kabringsanganna sepekir untuk masa depan anak poto ada boleh takwa abad tuli mate kita sempat yang kolen dunya kana poto jadi mak petunya mula tepak kan mak petunya tak kira semangat saya mengaji tak kira giat saya sekolah tak kira sempat saya memuntuk awas diri ya mun mangkat ke kubur pakwa ilaina ancaman dari hadis saya sebut ulama andi kesepakatan man taraka waladahu jahila fakana kullu dzambin fa'alahu ala walidih. Mun kacong jebing aja itinaki budu alam dunya maka setujuan dosa saya kalau kacong jebing saya tak abajeng, kacong jebing saya tak apa Ramadan, kacong jebing saya maksiat, kacong jebing saya nyabu, kacong jebing saya zina i alam dunya maka setujuan dosa saya kelako jadi ya saya ketempuan reng sekolah ke ni alam kubur saya nyamuk orang sekolah ke ni alam kubur tadi kasih butuh efek kirbi kaul ajunan sebelum kaul ajunan berangkat ke alam kubur dari kak dinto ajunan Pak Bu sesemak dari lembaga, sesemak dari madrasah, sesemak dari pesantren, pabunga, paperak, pasokor ka Gusti Allah. Toreh potra-potren ajunan mula kecak. Apa kecak? Launing ngumpak tibi tau satu le. Launing akalampian tibi tau sa pasang ngaki. Mun angingi ben seterus tahu asot tibi tau akela tibi tau sakela nembu. Berarti kecak darang na muntak malek na tibi muntak ngacir na tibi muntak nyangkol na tibi ka ilmu agama ka potra-potren tuli pangaji toreh tuli pa sakola toreh tuli pa munduk lating la masuk ka pasantren babo ajen ciban kiaen jebing ka into kiae te papale mana ka Roma te pambua dari pondok kecuali jebing keng alakia kacong keng into kiae te pa keluar dari pondok kecuali kacong keng abinya anapa Pak Bu banyak je beje mangken kento nak kana bebe umur beni para bentua nak kana bebe umur banyak sing ngandung de laken siapa sih ketempuan jadi reng sekolah ke dunia akhirat ancor kebadan mangken paneka mun tauning neku nu mun teku orang fasik arep padeban ngantongin marde Pak padeban neku apoi Pak tapi mun tahu si neku ikun aki ke bareng bagus ya tonton dari hapire nguntong ngaki itunya akhirat keng mun hapire teku reng coba arep padeban ngantongin marde arep padeban neku apoi karena orang jadi gara-gara hapi ikun aki ke bareng maksiat bekal berangkat ke dalam apoi apa gara-gara hapi reng lake andi bini ki selingkuh reng bini andi lake ki selingkuh banyak tak banyak banyak gara-gara hapi apa boleh separaben apa boleh selanceng sengak-sengak sayang ke paraben lah beni paraben sengak-sengak sayang ke lanceng lah beni lanceng mun paraben kaulah ajunan ternyata beni paraben
Mun lanceng kaula ajunan ternyata benih lanceng. Pasir si katempuan tunya akhirat reng sepolaken. Reng sepolaken si katempuan deki ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Fakana kullu dzambin fa'alahu ala walidih. Setiap dosa saya kelako bina poto alam tunya saya katempuan reng sepolaken pagi alam kubur, pagi nang alam akhirat manter pada selamat. Amin Allahumma. Sementara acara haul keinto Pak Bu berakan manfaat kunan adun eka bagus nak foto mantur moga potra-potra kaula ajunan potoronan kaula ajunan itu yakin nak foto sesalih salihah. Amin Allahumma. Bagus lalakona ka Allah, bagus lalakona ka kabulan Gusti Allah. Amin Allahumma. Nak foto sema bunga mas seneng tengka lakon dunya akhirat. Amin Allahumma. Amin kak into para rabu pada mulja kento se pertama. Se nomor 2 puto ekao nengin bi kaula ajunan manabi abada aki acara haul ka into keng teroma bunga benga sepo teroma bunga orang-orang sampun set kalaban ikirim na kencirna hataman Al-Quran, kalaban ikirim na kencirna pamausan tahlil bersama, kalaban ikirim na kencirna sedekah ben seterusnya torek kau ningin bada perkara saya tak kenging ikalopain bi kaula ajunan. Mun betul-betul nisar ka benga sepo sena sete, mun betul-betul belas ka mambu ramai puh siampon wafat torek tengka lakon nak foto siodi alam tunya pa bener pak. Pa bagus tore tengka alako kaula ajunan dak ke Allah, pa bagus tengka alako kaula ajunan dak ka kabulan Allah. Apa hubunganna tengka alako nak foto siodi alam tunya ben benga sepo sampun wafat. Ayo santren Kanjeng Nabi Muhammad Asman Abu Darda, sahabat Abu Darda jadi teh uning adebu. Takor sokor adebu santren Kanjeng Nabi Muhammad mun tak keng bede sinyal dari Kanjeng Nabi Muhammad. Paku adebu nak inna a'malakum tu'radu ala amwatikum. Tengka lakon kake kapir ya reng si odi alam tunya are papat dekah di kubur. Patao kabenga sepo si beda kubur pak. Uning mambu maajabu aja para puju para guru katengka alakon nak foto siodi alam tunya se bagus ben se coba ibilan can se papadang As-Sayyid Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad di dalam kitab karangan beliau se parengan asma sabilil iddikari wal i'tibar ben hari Jumat singkat sakak itu mulai dari malam Sabtu tengkala kau kaula ajunan ke itu rekam bi malaikat kalau ben rekam na malaikat syuting bi malaikat kalau ben syuting na malaikat secuba ben sebagus kecuali cubaan tuli tobat maka kecubaan na ikosot rekam na tinggal dapat ke malam Jumat tinggal dapat ke hari Jumat papadeng rekaman nada ke ahli kubur uning anak si bagus lalakon ka Gusti Allah uning reng kubur nak foto si bagus lalakon ka bulan Allah maka derema fayusarrun bunga kapi banga sepoi kubur perak kapi banga sepoi kubur bangga banga sepoi kapi kubur apa andi nak foto aro toro ka perintahan Allah andi nak foto mampu ajawin larangan Allah andi nak foto nengeneng ineng kenengena andi nak foto alako apa mesden seekalako tapi sebeli kewayusaun pasosa paruwat posang biringsang patodus ke bela tatangke malah sebagian kitab irak sorak kepon nun bi bela tatangke bila nggak tahu naan korokoan ibulan pasah anan tak bejeng alam dunya anan nyabu anan ngidarbu sabu anan nyabu ngajam anan tarwan anan ngerap sape anan ngerap tarbilung anan musuh bentaretana anan sediban balan anak musuh bentatangken maposan nabiringsang masosa matodus maruwad ke ahli kubur pani kese penting untuk irena di kaula ajunan ngahlen ben taon
sebelum tentu terima atokar bentareta na benare sedih ben balen benare amoso ben tatangken benare tapok rengkopur tapok kerem-kerem saya tampeleng saya patodus saya paconoi saya pasosa benare bentaon nih holen sekalian hari lebih penting itu pengding holen kamaturan mun panjenengan terong holnah bengasep masenengah bengasepo eraga bengasepo ma embu ma aja bu aja para puju kerabat teretan para guru selesete pabener maju lakon ka Allah torok perintan jeuwin larangna pamapan maju teng lakon ka bulan Allah paakor sateretanan paakor sabeuleun jamu swan satatangkeun are puju kena polong sateretanan korja ngelakonin maksiat makanya tak maca yasin tak maca tahlil tak ngaturna sedekah genam pagi akor sataretanan kompak sabeuleun damai satatangkeun aduh tambahan perak tambahan bunga tambahan seneng manter katarema amin Allahumma apa boleh along polong maus Al-Quran bersama maus tahlil bersama maus salawat bersama abadaki majlis ta'lim abadaki mau'idhah mantar barakah mantar manfaat amin Allahumma amin Allahumma nah dari gadin tonon kaula ajunan kento mun lama bunga maseneng dereng tua dua pak cek ko beter kamuljanna benih namung ikan di kaula ajunan kamuljanna bekal toron anak foto sampai ke hari kiamat amin Allahumma amin para rabu sesami mulja acara hol berarti kento aro pagi lanjutan dari pangabekten kaula ajunan dek ka bengesepuh ma makna apa arten abekte kareng tua dua tak cokop idelem udin sanajan reng sepo dua kento ampun lasete pakun kutu hibur dari alam dunya pabunga dari alam dunya paseneng dari alam dunya orang mun mabunga reng tua dua jeling nak poton jeling nak potong sateretanan tak pada pak siapa sih lebih paraten kareng tua duan aro nak potong lebih mulja deki lebih ring sepo dua jadi lah ngaloleh lah sepo lah tak sadar pangkelina siapa sih paling sabar jadi deki nak potong si paling mulja jadi siapa sih paling alatin perhatian kamambu jadi nak potong deki bekal jadi anak foto si aku natunya akhirat lah pada abah sakit tapi mun orang diri ibuntunin bengasepon tak hormat ke bengasepon tompok ketap dari bumi pada pak kabirun langit sare ilmu mun parlo cek nyari ilmu di dalam alam sare ke di luar na alam apa yang terjadi mun langka kareng tua dua ketab ben ilmun jadi benih nonton ke dalam swarga tapi orang langka kareng tua dua ketab ben ilmun jadi bekal acung kakin orang jadi ke dalam neraka kayaknya lo dari diri yang ulama ada bute apa watajibu ala kulli muslimin nafaqatul walidaini walau kana kafirain ketab arete benih ulen colon malik wajib atas anak se-Islam Aladin reng tua dua Arabad reng tua dua ngingunin reng tua dua anafakain reng tua dua walau kana kafirain sanajan bereng tua dua jadi kafir ka Gusti Allah mambu kafir soro hormat mambu kafir soro ladinin mambu kafir soro nafakain soro rabat Panapa boleh ramai bu kaula ajunan orang iman dok Allah. Apa boleh orang sepo kaula ajunan orang arotoro perintah Allah. Orang sepo kaula ajunan orang kacauin larangna Allah. Mun kadung ilang kain dalam bacaan kulaban pancin dengan ulama ampun kompak sampak orang silangka kereng tua dua rapat bangla benga suarken tak kira buka ada der bangla benga nurakan. Kenyain. Arya acara holiah lanjutan
dari pangabek teh kaula ajunan dek ka sepo lebih tako abe lambe toman langka tako abe lambe toman bengal tako abe lambe toman nyaken mayu hibur setia benga sepo hibur bagus teng kalakon ka kaula ajunan dek ka Allah bagus teng kalakon kaula ajunan dek ka bulan Allah lebih mayu pak akor sataretanan pak akor sabeuleun jamu swan satatangkeun jugan tua aki mambu kalaban apa Rabbi ghfirli wali walidayya Rabbi ghfirli wali walidayya Rabbi ghfirli wali walidayya Rabbi ghfirli wali walidayya tinggal pak kalema Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira bila saya mau sejeria ben marin bajang selama waktu mari ngulok salam robaca apa hasiatnya lema orang si istiqomah baca ke intonon tong ipa jempere di dalam keluarga minimal tepa atau karena laki bini nomor 2 ipa murah rezeki nomor 3 ipa teka hajat nomor 4 ipa bagusan apoton nomor 5 orang jadi deki tinggal masuk akabang labang apate isang na koncin swarga ipa mati husnul khatimah matenya ngu iman ben Islam mangken jadi pertanyaan aduh make banyanis balis make cece apa nih kalalakona ijawab di kiai kento ijawab di orang si alim kento diri anak dari rajon berokan mabunga reng tua dua demang lakon raja kencirna aku bedesena panapa make hubungan na doa gila sareng reng tua dua arona mun imaknain singkat ya Allah mambu saperaki utusan ya Allah mambu kan isren ya Allah ibaca pen marin bajang di dalam sehari semalam 5 kali lolongin bina foto dari alam dunia kata apa pergem mambunya alam kubur kata apa bunga nembunya alam kubur kata apa seneng mambunya alam kubur marin mulai dari zuhur ajencih sampai ketemu ban ajal mancertai kalau panna Rabbi firli wali walidayya Rabbi firli wali walidayya Rabbi firli wali walidayya Rabbi firli wali walidayya tinggal pak kalema Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira mancer pada teka hajat angka tanangah amin Allahumma amin sepaling akhir karena imari zuhur ki beda acara. Saya seton ki pernah mangkin kayak itu. Kompak sampak dines tak rameh tak inger sengka setorona dari pangku. Kalau pain make lapar, cerita. Dari Martin bener nang kau pangakan lo. Pepau ke atas pangku. Punten lakan niat tak ngakana gula kenyang. Tuntan jata kerja, kengken untuk mapinar. Malai jajaran penitia tak ketondu. Pon. Sepaling akhir, panapa hikmah, panapa barakah, panapa manfaat ikan di orang abadaki acara hall, kain tonon hikmah pertama ampun isingkat tabasyiratan lil amwat kaula ajunan along polong sapeuleun sataretanan sakancaan sabeungan satatangkeun keng nambe bunga dek ka orang-orang siampun sete manter katare maah amin Allahumma tujuan nomor 2 paling akhir tazkiratan lil ahya keng nginganna kaula ajunan seki odi maren kainto pasti wajib kotuh muntak marin deki, muntak deki laku, muntak laku du malam. Kari gilir naten kulaban panjenengan seekone ini. Cek nang tenang. Ari jebun ulama taretan, yaman bidunya hustagal wa gharrahu tulul amal wal mautu ya'ti baghtah wal qabru sunduqul amal. Orang sibuk kalaban dunyan. Kenyain dunia saya kesibuk jadi ya banyak atau besar kone munda pak ka aja lah bekal itina akid perkara nih kesangu kelem kubur dunyan keken munta ontong jadi carok jadi irbu bina botot apa sabab lebih parapan osom beko kulit tahu nih ngeke itu osom penapa munda kabaran parapan osom beko ada orang ngabajang ada orang ngajumat sibuk kalaban bekon jadi apa boleh tak oleh nak pas oleh tak kira berokah atancolan deki munikakan pesej tak
tak nguntong lagi ke abang, tak nguntong lagi ke bini, tak nguntong lagi ke anak kotor, sajen bucok tengkalakon. Apa? Rezeki seekakan tak berokah. Apa bukten? Dari sibuk selesai nyari dunia sampai atingkel seeka sangwa mangkat ke dalam kubur. Apa? Bejeng sele mawak tahon. Wa gharrahu tulul amal. Ureng sekatepo. Waktu di nyalam paling sakni katepo kalaban dua perkara. Apa katepo? Kaulah ajunan kento andi pikir tenang enje engko tak kira tuli mate. Enje engko lanceng umur je tang ma ajen can bede sedepa umur 100 ekwa. Bentang bu aja wa umur mate belum puluh 2. Tangemna wa petong puluh sanga. Ada umur ngala. Ada umur ngala teh. Mun tatakon sekenceng ngala. Mun man bagus anan kenceng bagus, mun anan tak mun reng tuan tak depor anan kenceng dadi komaran. Mun tatekon sing ala, mun umur tak ngala, beda ketentuan bangsa bang dari ajunan Allah. Nah, katepo kalaban panapa kaulah ajunan odi? Tong katepo kalaban kagoda nah. Ja engko ki ngode, jak setuan songkok wak makan di penyakit mengeki odi. Ibu mati andin reng tua. Ayo aja sadar jebun ulama. Mun mati andin reng tua cak anon ada puji mati. Mun mati andin reng tua cak anon ada puji mati. Pod. Nomor 2 kaulah ajunan kento tenang. Arasa tak tulia mati. Arasa lenceng umur karena katepo kalaban kesehatan. Encan tak cek up isu menep. Tak cek up imak kasen. Tak periksa sampang. Demna karaton dokter wak ke Surabaya. Biayan 1,5 juta. Tinggal mereka cek up. Potos bi dokter. Kena kalaban sorat. Je orang jadi mulai di koncon ubun. Kai koncon sokon ada penyakit. Pas tenang ngerasa alenceng umur. Tenang ngerasa tak tuli mate. Songku mate andin reng kering. Mun mate andin reng kering. Jangan ada reng hat sehat mate mendadak. Banyak tak banyak? Iya. Andin siapa materi ya? Potos bi ulama likulli hayy. Andin syodi. Timun arasa aban udi. Maka aban kento bekal berangkat ke alam kubur. Mayu bahas sakater tentang masalah patih. Al mautu bab kebun ulama syairan kento nang sebagian kitab. Manabi tak tinggal orang imut dalam tafsir Al-Qurtubi. Ara apa mek sampai eko bela kalaban tafsirna. Mek sampai eko bela kalaban kitab. Mak le parcaja, mak le sajen mantap. Takok songku olen kebaina colon malik. Al-mautu bab. Materi bang labang reng. Wa kullun nasi dakhiluh. Satajan manusia bekal masuk akal abang diri. Ari lare. Latai ning bitong are. Ari masuk kaptila ka bang labang. Kari kilir na sekok rokokan ni. Wa kullun nasi dakhiluh. Satajan manusia jere pastile beteh. Coba. Mun bada orang bagus selamat dari mate. Kanjeng Nabi Muhammad tak setek ada. Mun bada orang ikaleburin Allah selamat dari mate. Kanjeng Nabi Muhammad selamat ke ada. Al-Quran re kullu nafsin dha'iqatul maut ruwa. Mun tak takel orang ingat. Disebut nang Al-Quran. Itelo tempat. Coba ibaca. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ila rabbikum turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Kullu nafsin ibaliin telo kali. Apa artinya? Satujuan perang syanyaba dari jin dan manusia dan hewan ari bekal mati agak. Ari capo labi kullu nafsin. Malah nang Al-Quran ibaliin telo kali tak tangkung benih sekalian. Apa? Walan banyak makhluk Allah lupa kapate. Jadi kutuli balik. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ari dzakir pasakut mayu orang repainga. Walan orang ini lupa kapate. Ngatawin ka motor si genteng kelopain lapaten. Ngatawin ka Roma si genteng kelopain mate. Ngatawin ka bini serat dini kelopain pate lah. Padahal badai budin jadi.
Kerongan tos waktu. Gak magegek kabere ka timur ya Allah. Beda kajuan nih pataber tak paju. Apa mata paju? Cuk yang kejuja teh genteng ternyata kenging kebiye ding ngaren. Keng tak sadar. Ari kullu nafsin reili bali nang Al-Qur'an. Lah untuk Kanjeng Nabi Muhammad ibrin ayat khusus wah. Kanjeng Nabi beriin ayat khusus, tak cukup kalaban ayat saya beliin telo kali kullu nafsin dha'iqatul maut. Padahal jadi Kanjeng Nabi capok lah bi ayatnya. Tapi Kanjeng Nabi beriin ayat khusus, Muhammad innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Muhammad sampean bekal sete debun Allah. Yap siap mayu. Kanjeng Nabi Muhammad pesan, apa boleh Muhammad semenep. Kanjeng Nabi Muhammad diberiin ayat khusus. Apa? Derin bahayan pateh. Namun makin saya kasosa beni maten deh. Orang remon sosa takok mate, berarti orang resosa pada gendenga pada ben sosa takok are compet, pakun compet. Lapasan tak sesosa, takok are compet, pakun compet. Lapasan tak sesosa, takok mate, pakun mate. Tapi makin sebutai kasosa, sebutai karuat, sebutai pikir. Falaita syi'riya ba'dal babi maddaru. Waktu kaula ajunan masuk ke beng apate deki dan kula ben panci dengan kento iktarakia ka kam Nabi Gusti Allah pada pa kam Nabi Gusti Allah pa masuk ka kam Nabi Gusti Allah sementara dan kula ben panci dengan sebelum masuk di alam akhirat ki penyeper di alam penampungan alam iantarnya dunia dan akhirat. Saya magi alam barzah. Al barzah al hajis bainad dunia wal akhirah. Alam barzah itu alam perbatasan iantan alam dunia dan alam akhirat. Arya bagian orang-orang seseteria setiap rapan bedanya alam barzah. Kita dapat ke hakikat akhirat jauh kinan non. Beda apa barzah jiria? Dua. Mun dari alam dunia nyangu dua perkara nyangu keyakinan si bener nyangu amal si bagus tinggal dapat kabar zajiriah masuk daerah kebunan seterbes ke swarga manter tepada kaula ajunan sedaja angka tanangah amin Allahumma. Tapi sebaliknya non mon kadung tepak kata bejre pak mon kadung tepak kata ontong non mon kadung tepak kata selamat pak are pesen bi para ulama paengak bi benga sepuarona arocong orang perapan jacuknya barona arona calakan arona takon mun kadung iman ben Islam cecer eta selain cekeh ron masuk kafir ke alam kubur arona mak kudu si ketemu ben Kanjeng Nabi Muhammad nah beneman benembun ben tereta tak kira ketemu pole pagi akhirat. Para rabu sesami mulja mayu abaria salah sangka orang mati pola nak gelbuk ada suara tak gelubuk tak pentong isong ku nyaman ya Allah. Kanjeng Nabi sing ngabaraki isyarain bi ulama apa debun Kanjeng Nabi Muhammad ari sadabu sampun beliau arsagi tibi beliau ora para sete lah tak nyaman ampun Jibril ampun lerabu malaikat maut lebede labeng iperiksanin ya Azrail ya qabidal arwah jitani zairan am qabidah pancinengan rabu kakanto panapakeng acabis biasa tebun Kanjeng Nabi panapakeng nyabutnya beten kula punten beda panabaran Muhammad dari ajunan Allah mun pancinengan kasokan palai mana ke akhirat pancinengan pokon cabut nyaben kalaben kabeden laon mun pancinengan ki kasokan aleng ki alam dunya dan kula pokon abali ila sama de kalangi ari Kanjeng Nabi apa jawab beliau apa jawab Kanjeng Nabi Muhammad Ar-Rafiqil A'la engkau kerong ke Allah engkau abalia ke Allah keng daram matang umat setina akid mikir dan kula ban panjenengan Pak nah itu di lampun malaikat maut nyabut Kanjeng Nabi Muhammad beda aing ibedi pereng isetin icang repastan pas awasap kesaleran sambil ada bu
Innalil mauti la sakarat. Aduh, kadaria rasani cabutnya ya. Kanjeng Nabi non. Ketika dia semun pada orang parapannya ceknya, baik sunat taki bi ulama. Lain tinggal ada iya. Aro ngalak kiai ngosap. Cel lebih. Ketok kalaban kalimah la ilaha illallah. Cek lolongin, cek tangisin, cek ngerenger. Bacain Yasin, bacain Al-Quran diiring. Apa nun? Munreng kafir ya Pak. Ari nyaben colok cabut kauncur. Teti mati diri cetak, cepon ulama. Munreng mumin, enggak mati diri oncur karena nyabah cabut dari tempat pamasokna. Bila nyaber masuk, waktu kaula ajunan 4 bulan 10 are senengenengi dalam tabu nembu. Ari bade malaikat masuk, neop nyaber dari bunembunan. Apa bukten tebun ulama, peji laki peji bini, waktu ki nyar anyar keluar, bunembuna lecak. Olan anyar masukin roh. Mun mangken cek lah tua, cek kelian ban beton. Karena lah para mati ya. Lo Arya teh deki pakalora di dina teh. Arrore pakola di dina. Cuma beda ulama Arya sedebuaki keluar dari colok. Arapa? Arwah bukten. Orang remalarat ada teh. Dan gula tak teman mangkiin. Orang remun mati pasti mati angang teh. Sama nih kabu. Ari bani ala pola. Tengalen. Are hikmah. Are ilmu. Are bekal. Terjadi kata kula ban pancingan. Pasti. Arya. Tabu lah tak akuli. Dada lah tak akuli. Namun kari sakain to bu. Ari deki ting tak ada bu. Dah ya bu. Mati anganga. Ari bengak ulama. Berdisi keluar dari lesan. Berdisi keluar dari bunuh-bunuhan. Enjak tebun ulama. Paling banyak ulama ngalak dari bunuh-bunuhan. Ara apa rumah anganga. Aro tacengah. Tajengah ke apa? Munring selamat padeng swargan, munring calaka padeng nurakan. Kayaknya ontong calaka kaulah ajudan, benih kau dingin sila dapat ke dalam kubur bu. Waktu perapannya ceknya begitu pun lagi kau dingin. Pakai akam madan kula bi Allah. Terakhir akam madan kula ban panjinan bi Gusti Allah. Kainto waktu roda pak balagati ruhul hulqum. Waktu roda kainto dapat ada kegerungan. Karena dari kainto keluar hikman makin. Kainto catat nang khutbah Jumat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah pakun narema tobat ke bulan para aja intusan. Kor jujur tobat siang atau malam pakun Allah muka lebar ke bangla bengat tobat kecuali orang jiri lada pak ka waktu ngelerker dimma waktal ghargharah idza balagati ruhul hulqum ngelerker ya atau top labeng tobat la terima lah maka tobat dadamna idimma waktu ngelerker I waktu roh da pada ka hulqum mun ka adun todus ya kebaya contoh polan leera celeng yang tak apa maju buka karena ada ilmu malah itu peringatan ke abe tina make todus ijak kaje ari hulkum ayah ari hulkum beda col gemi baban leer ari hulkum ari mun lada pak ro kakainto pak bu mun salamat padang swarga. Beda malaikat turun ni berkabar dari ajunan Allah. Jika aja makai lapar. Jika aja makai arceng. Jika aja makai sakit. Jika takok kakek. Are deki kenang nak kakek. Oh kapuru. Semang kada kapuru. Tila ningalain kaswarkan. Ada buka malaikat maut sebeda ya Allah. Ya qabidul arwah. Tokang cabudanya bah. Malaikat maut. Malaikat Azrail. Ajil. Cepat malaikat. Tuli malaikat. Kecengin malaikat. Karwa swarga pun lapadeng. Tapi sebaliknya bu. Pak kering calaka. Apa karo lapar jeria, apa karo arjeng jeria, apa karo sakit jeria, apa karo takwa jeria. Ariya deki ari keneng nakake curang ipa padeng seterbes ka apoin neraka.
Itu kali alam nabe. Siapa si debu? Mayo Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa Sayyidina Ali jiria manton Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Pak Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lan takhruja nafasu 'abdin minad dunya hatta ya'lama anna masirahu ila jannatin am ila nar. Ureng reka kira cegek nyaben. Tak kira mate ureng ria. Tak kira kalau saja mun tak dele orang diri ya mun salamet ngatawen ke swargan mun tak dele ngatawen orang diri mun calaka ke nurakan. Ari apa? Ketika ruang mun orang salamet tinggal mari epejeng ngaki karono. Nyamit aki ketanian aro cepon 70.000 lebih bunga. Mayit salamet ia terakin ke kubur tembang mantan dua sepada akor pada senang mare paras dari kamar terakhir ke kuadi senangan reng salamet 70.000 ke atas reng salamet terakhir ke kubur mantur tepada kaula ajunan sedaya. Amin Allahumma amin. Ketu kapuru no. Aroma gitu. Kau reng sing ngosong ngucap. Qaddimuni asri'u bi kecangin pula tatangka maya cepat pula tatangka watang swarga lah padang gede kalau pain binin kalau pain anan kalau pain tunyan kalau pain kancan kalau pain beringa tak parlo lah kan nikmat alam dunia karena nikmat akhirat padang mantur tepada kaula ajunan saja. Amin Allahumma. Sabalik ke teh aro kapan yang ka acereng ronon mun tepak kareng calaka pada emang kok kada me buang ka apa yang kok kada apa kok burun bang marda kok burundar bang marda ari anu ari sialam naaba falaita syi'riya ba'dal babi maddaru dalam majriya itarkida mangko apakah swarga apakah neraka faujibu maka jawab sengkok debun ulama ad-daru daru na'imin in amilta bima yurdil ilaha wa in khalafta fannaru kor kakeh i waktu nerosaki karen umur i alam dunya ngantos de tengah pateh mampu arok torok perintah Allah mampu ajauin larangan Allah bagus lalakona ka Allah bagus lalakona ka kabulan Allah faddaru daru na'im maka alam kubur kebunan seterbes ke swarga. Amin Allahumma. Tapi wa in khalafta fannaru mun kakeh di waktu resaki karen umur i alam dunya jeria perintah Allah teh toleh bilbi pejeng selima waktu larangan Allah rompak bilbi ngidar busabu bilbi azina bilbi ngalakonin dosa raja tak bagus lalakona ka Allah tak bagus lalakona ka kabulan Allah mate prapan soker bentaretan mate prapan sedih ben belen mate prapan amoso ben tatangken jero toro aki isaran kitab sulam qatur rahim minal kabair orang pegak bentaretan pegak ben belen amoso ben tatangken dosa raja jeria sampai beda hadis dalam la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalath faman hajarahu fawqa thalath fama tadakhalan nar tak kenging cebun kanjeng Nabi Muhammad tak halal cebun kanjeng Nabi Muhammad jing tak halal berarti dosa berarti haram tak oleh orang resoker kateretana sedih kebalen amoso bentatangken lebih telaware kita akor mun kadung sampai iki mate kita akor bentaretana mate kita akor ben balen mate kita kompak bentatangken dakhalan nar tinggal pak ke alam berza benih ke kebunan swarga orang diria tapi deki bekal ibu ada ke jurang seterbes ke apa neraka nih kanon teti toreh kaulah ajunan tak usah belain mangken ampun banyak reng uning tapi mangken akhir zaman deretan kenapa boleh sebuduh gelanon engkau tak kira kau orang kenapa boleh sebuduh pak si alim karo tukang pedak kabar ke timur pak bentan tak sesuai bentengkan musim akhir zaman ilmu tak berakah ilmu tak manfaat abuh tinggal bodoh alumnian pak abodaki musyawarafatul mu'in ya Allah pamacan kitab ya Allah itas keretes akada gempangan ngail otok pager
Gempangan ben ngail oto pager. Mun oto pager kail kencang peledun. Mun baca kitab jadi ada peledun. Durin lancar. Tapi apa yang terjadi? Nak beda ustad, mak beda kiai mabuduan PC. Ari pertanyaan aki. Kelenun sampean mun percaya ka kitab dan kula. Cuma kitab. Al ilmu minad dunya wal amal minal akhir. Ilmu ban kitab ri dunya. Jaga bayi gaga. Ari peta karo are. Mangken bukten. Apa ngajian ke berak ke timur? Viral pengajian. Congo bi orang. Apa yang terjadi? Malik ke sobun kol sepolok. Saya enggak. Apa? Mun karo pinter petah. Pesan memanfaat kau orang. Debun Imam Syafi'i. Debun Imam Ghazali. Pada ben ulama lelen di akhir zaman. Banyak ulama lelen. Dari mana ulama lelen? Matera kebeli tetangga. Kayak ngaben kau ber. Dari mana lelen? Matera kau orang sedireng na keng lelen na kau ber. Jadi ulama lelen, jadi ustad lelen kau tukang petah. Mun soal petah jadi tak usah ajar ya. Ada praktek ada sekolah anda lepas nyacam mulai ada gitu. Tapi bukten congo dari membeli ke perintah, dari memalik ke larangan Allah. Ya mun luar itu sarung putih. Kelampin putih, asurbanan, colon nyacam ayat, nyacam hadis, debun ulama. Jangan kapan mati mangken, pas langsung du malam saya masuk ke surga. Pertanyaan anda, kau masuk surga bujun ya? Benih surga bujun, jampu lagi bujun ya? Arwah hadis, mun ngabuakin bujun. Pala nanti bujun wali, turunan tengkina, turunan tuampar, turunan bujun kaliangat. Jampu lagi, arwah dibunuhnya Nabi lai pesan mulai lamba. Man batta'a bihi amaluh, lam yusri' bihi nasabuh. Mun tak genteng tengka lakon kenceng cecer dari bujun pagi. Mun tak genteng tengka lakon kenceng cecer dari bujun daki. Jampu lagi, tapi syukur mayu. Abak jadi turunan Sayyid Abdullah. Dari mabuk teh syukur. Congok silsilan, congok lakon. Pas teroh mulai dari keyakinan ben kalakonna baru jadi nak foto saya mapan, baru jadi nak foto saya kegege, baru jadi nak foto saya ke bunga. Mau nengeneng nak kotoran tuampar, nak kotoran tengkina tak bejeng porkelap calaka teh. Engkau tak bentar yang dina, ada engkau turunan tuampar, engkau turunan tengkina. Iya lah bang makembeng ben nasab aja. Lega ben nasab songkol nasab jadi. Lajak torok perintahan Allah. Iya, la rompak larangan Allah. Angus, ishangar. Angus. Tadi artinya apa? Sokoren mayu abariah andi nasab ke puju Abdullah. Sokoren aba andi nasab ke reng soleh. Apa bukti sokoran? Torok keyakinan tentu lalakona. Alhamdulillah. Lillah, amin Allahumma amin. Aduh Masya Allah. Pernah dan kula mangkin ajunan esto benih kayak ngomong pernah non ki korang dan kula mangkin ajunan ki korang abid namung karena terdesak waktu dan kula cek keburu nah keran ke into sebisa catoraki salah lopot korang lebih nah nyun saporasi banyak mantar muka nyacama Ahmad Malik dari ada sampai akhir. Ada benih pengajian nyacama Ahmad Malik dari ada sampai akhir. Mantur muka tetia tambahan ilmu sebarakah, tetia tambahan ilmu semanfaat. Khususnya dah Ahmad Malik tibi maleta krokun tahu nyacam secara umum dak saja pamirsa angki tanangah amin Allahumma. Hada wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.